Sala ya muda huu. Mungu wa amani na upendo, tunakuja mbele yako tukisambaza imani na amani yenye upendo kutoka neno lako, tukijenga makubaliano yenye hekima na heshima kati yetu. Bwana, tuondolee huzuni ili tuwe na upendo wa umoja ndani yetu, tukitambua kuwa umoja huleta nguvu na baraka. Kusikiliza ni kumtii Mungu, ili tuwe wepesi kusikia, sio wepesi kusema. Tujalie moyo wa kuheshimiana, ili tuone thamani ya kila mmoja kama ulivyotuona sisi. Onesha nguvu ya kuelewana kati yetu kama mafundisho yako. Baba, tufungulie hekima ya kukaa kimya pale inapobidi, ili kuepuka maneno tenganishi ndani yetu. Baba yetu wa mbinguni, tupe nguvu ya kuheshimu wengine, ili tuishi kwa imani bila migogoro ndani yetu. Kwa jina lako tunaomba na kuamini imani yako. Amin. Leo ni siku na kesho ni siku. Mungu akubariki sana. Amin.